Menteri Rambak Kejala ukon rat kes sama hak simbalang ula pentip bagi polit kila register kes hadu satu lagi kes pai dai berkecing talasi ya ki kot kisla jong kinong balabar jela barjing syak syok ha ki kan hun seng phalang ukon rat sama ha kabanangkong ula pensyai ba omdon kam work permit ha kejala nag benta kinong balabar jela handrai kalong pat kabdon kam ban pendung kerteng ya kini kinong bala ha ketenat lebor ki kontraktor kila ai kam ye kini kinong bala ki hapsim ye jingkit kili ban pendrung kerteng ye la kinong trai ki don ru ki kendon bat ki an kuna ya ki kontraktor la da kim le ye kini ke banta ha geju kopor ula banjur ba omdon menoru ba yok bor batalasi ye ki kot gisla ki nom bala bar jela ula menrap bala dadon kino ki briu ne ki seng phalang bala ye kata ki de bandon ha kaliang ka babakla jong ka an bat ki polit kin sala ai persya iki ngila register kes hadu saudali ki ejahar persya ye ki seng baperoper ki balale ya katai talasi ya ki kot gisla empat syok ya ki nong belabar jela ha kini ki kendiat ski balale no pentip Menteri Rambak Menteri Rambak ulong ba kini ke kendon ke ha pendung keteng ya ki nong belabar jela kalong kapan pentik kena ya ka jing sngan bat ru pan bu jingken ya ki jingdon ki nong bar jela ha pok ke jela halor ke jing petrai kam ya ki inar line permit ILP ha jela ukon rat ulong ke hingdor batau an ke jela kala depan munjur ya kini pan menta kadang ap ya ke jing munjur jong ke sarkar pedeng ula pentip bak sarkar kala let bundin man la ke porsya ke sarkar pedeng halor ke Meghalaya Residence Safety and Security Acts ulong ba ulat ke jela ula pha ye kene ke bil sya ke Ministry of Home Affairs kabal pan phai pat yaka harangkat kijing ajing mud ya ki katu kane kijing penkala ukon rat ulong ba ki kam ke layaj ha kapan penkala yaka bat penbiang tarajur bat jing pensngeu jong ke MHA bat ru ban bu hakmat ya ke jing mentoy bat ka bahagemet jong ke sarkar jela